Siyababingelela bonke eSouth Africa kumalanga yonke la sikhona iSelati Cup yaMo Sugar umdlalo lesibhekene nawo ulapha ku-interval first period la ukhona khona Bongani Celtics benesikhwahlane Sunboys sibaboneke besikhwahlane bafika la kule nkundla isikhathi sesiphelile basidwe nge-15 minutes ngale before kube lapha ne-kick off kula ke bafike khona ku 9 o'clock babeseke bena le check up 9 o'clock iCeltics beseyifikile yenda i-check up ngesikhathi but ekugcineni umdlalo udlaliwe sibona ke abadlali beCeltics bathola ama-chance lang-10 bahluleka kwavulela phakathi nethini abadlali bayilapha sikhwahlane babe ne-crack lapha ku-defense yabo but ke lengisole lapha kumceceshi wabangane Celtics kuthatha amashonisa amfake lapha deep kuthatha lapha umdlali umsiphere amfake lapha deep kuthatha lapha Khama Billard angabi nesupport lapha ku coming striker why bengamthatha lapha Duli bamina lapha target man beta lapha ngaKhama Billard ngasebu Phondweni sebuncele waba khona lapha mashonisa ngasebu Phondweni esekudla waba khona lapha umsiphere baletha ema crosses kube sifika la kulesikhathi iCeltics ngaba ileader lapha ngamagoli amane ebadlali be Sunboys bahle sibabonile besithembise bo Sanchez sibabonile lapha bo Shonge sibabonile lapha bo Sign labahle ngendlela ledla yes singabasura ngani ngoba babera lapha khashana umtimba bengekho lapha ready ukuthi umtimba wabo bangacala lapha nemidlalo because bebahleti evenini esikhathi esithe kungakho ke umdlalo bebawufunza kancane babe nema shoot at goal amabili nakhona behlulekile kwavulela phakathi nethini silapha ku second period sifuna kubona ke ebaqeqeshi ukuthi ngikuphi lebadaqhamuka nawo lapha ku second period mina ngijona ngangambule ngilana ke ku TV radio lapha sikhona sikhipha yona le midlalo